Dito'y laang 98.5 IFM Kawayan City. Iti Idol tayo nga FM. Arubada kami, manan nga FDD. Amang liwliwa, ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipingatek, tay nga Ilocano. Ipagkastambay. Okay, good afternoon, Karuba. At umuna nga aldaw apo iti September sa tamawan 2019 kita da kami manin apo dito'y si Bayo tapno isagot ni dagit ni na dumaduma apong sunata na iyat kan biyag dito lang apo private placement at ada apo ti technical problem sa jay IFM isong kami payag di jay siguro damdaman pasit maornos dan mas kinekiat ni apo nga gerelat dito'y palayan di iti balay da manong ko. Ayan. Kaya medyo awanti base na data. Natiti base dito eh. Sa kanya. May kaalaw. Kababa. Madete natin. Kata? Sta? Data. Okay, nga ro. Tayo titimano yung ngayon serialas kaya dyan Pastor. Dito'y awan patalastas na apong programa may ada kami manen. Special Sunday edition. Kat, mga tigbiboy tatan. Kitaan man. 41. We have 41. 41 viewers. Kablawang orten balong tagi ni Adita. Sakbay nga ako masyunta. JM Pastor joined. Ni Jan Feliz, ni Kating, Robilin Pascual, Reynaldo Basubas, kay Robilin Pascua, hello po Tito John at Brother JM. God bless po. SP Bilwan, Chris Madara Agpawa. Yes. Auntie Reina Nobsa, Nagasat a Domingo Idol at sa lahat na ikinig kay nagbuibuya. God bless and more power. From Marceli Baksa, Kanono Johnson de la Cruz, watching from Hong Kong. Hello man, Agita Family Ramos and Pugal, salamat. Ayan, JB Palak, Monica Rabara, Tagitate Buibuya, Suzy Sinsano, Angel Daloran, hi po watching from Qatar. Hello to Auntie Maria Peters. Ayan, God bless you and your family. Thank you so much. Mumlatan tayo kusawan. Watching here in Doha, Qatar. Blessed Sunday and blessed Bermonton. And it's your birth month. Yes, it's my mga birthday. idol, pa-shout out man idol. Request na kamanjay, agnanay ngay ayatan ka. Manong, thank you from Enedez. Yesid. Kita nagnaga na ya. Kanam ni Reynaldo Basubas. Hello po Karuba watching from Taiwan. Bati po Basubas sa Kawayan City. Maraming salamat po. From Faith Garzota, Zanjo Abenes. Hello mga idol ko na. Erlin Joy Jimenez. Florence Sagadraca, Subia, and John Balisi, Soriano, Bibuya, Peter Paul, Yes, good afternoon, John. Orteza. Pakablawan Kabsat, Mr. Roniel Garzota from South Korea, happy viewing po.
Eden Antalan, Alice Ligayo, Joey Pastor, Jerry Lenny Auswera, na kita. Okay, rin kami nga rin na pati kumansyon para kata kayo. When I woke this morning, imagine my surprise. On my pillow lay a single yellow rose. A smile, but when I read the card, the teardrops filled my eyes. It was the only way that you could say goodbye. You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. Did you know that yellow roses mean you love someone forever? And did you know they say forever I'll be true? Why did you have to go straight, leaving through all of the way? Why did you leave a single yellow rose? You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. And you said goodbye with a single yellow rose. Ada kita online mana namo, ada kita lang ti Oh, mabalita yung nga. official text line nga eh. Awan ti official text line tata adito ita mga rod balay. Oh, Once okay. again, iti IFM apo kat ada basit technical difficulty na upat sa nga aldaw no limang aldaw nga awan pa iti ereta. Sinurot din di antena na. So iti technician aga po pa apo sa Jay Manila, and simang po tatay 9 o'clock, and we hope nga maorno so daytan as soon as possible. Oo. Narod dagitay atay nga may cellphone mo, madi na kahit tiag pa dito ni Meme dito ni. Oo. Wala na ni Reynaldo Basubas Manan watching from Taiwan. Pabati Basubas family. Salamat and God bless. Imbagam ka na ading tama di kayo programa tatta. Wala na yan ti Regina. Wen, haan nga talaga wala sa radyo dito kabsat. So ito Facebook lang ka mo Facebook account na ni Ajang. Ay ni Ajang, ni Annabel. Yan. Ada kami lang dito balay da Clifford, James Pastor, di bugal yun proper naman Isabella. Thank you so Wala na much. pig sa internet dito. Tumaytaya. PLDT fiber. 100 megabytes per second. Kaya DJ Barrio kat One. may 1 kilo. Kuna ni ang Jamie Kwa. Hi po from Malaysia. Hello po sa mga 4 decade duo from Imelda Gumangan.
Evelyn Palillo, watching from Big Island, Hawaii. Oy, aloha. Yes, Yeah. aloha. Evelyn Dublao, hello, watching from California, USA. Kanami Arsen Estrada Gallarde Guibuya. As lakit ko Manang Facebook, live lang dahil awan J Radio. Ano ni Auntie Juby kin Auntie Gina. Hello to Ma'am Yes. Rowena Rhea. She's watching. Australia. Australia. And our condolences for their loss. Pimano ni Apong Dan. Oh, condolence po. Kuna ni Lance Lopez, hello FD, and then bagang daw user June King ating GM watching from Central America. Ano yung Central America? Kaya nag-sintro. Ano, kahit ko sa kumbaga, dito ko makat I don't know. Central Ramon. Siguro there's a place such Central America. Dito amo, tahan tama nga rod amo dyan. Nga madagkaroon natin microphone ko no, nakadisutisaka. Buwan taon, chinilas mo. Dapat ata chinilas. Awan sa nilas mo kami. Kaya mga alaman, diba? Okay, aji man cellphone mo ngamin, barbaring makitak na gito ko messages. Datangar awanti commercial break tayo, so dati chance tayo apang mabalin nga mabasa mi amin, da kita mensahes yo. Kita man baka dati nag-personal message kanya dito yan, so I can read it. Okay, awan pa'y mat. Buntok ka nga kuti. Okay, kumansyon naman pengarod. Para ka dati amin, this piece was originally done by Bobby Gutierrez. Nagpasyarak itibigat, balasang inak nasarat. Indaton guday tuy ayat, inwadag nagdinagkayat, kinidayak kay kenmayat. Nagpasyarak itimalem, bakit metentay umayen? Sinalusod ko tinagan na, ayan ayat timbaga na, ket ko na nagasawatan. Ngem uray nukasta, asawa ek idaaduan. Paraan anak jay ubing, paraaw awir ji bakbaket, tila ang kek no pinget ka. Along lumnet atong tumpaw, asik na wanti sisiyaw. Ore nangisit kay nangisit, nugaraw na't nagparagsit. Kaarik nag-alutiit, sumitsit-sit suminsirit, nutok maang agkulagtit. Ore napugot tay napugot, norabit na tay na ornos. Kaarik natay balitok bueno perlas anabatok, apang rayuan kay tuy puso. Ngem uray nukasta, asawa ek idaaduan. Paraan anak jay ubing, paraaw awir di bakbaket, tila ang kek no penget da. Ngem uray no kasta, di dakku makagurgura. Datay kan at kapalad na, at kan bugbugawan na, sekna na latay sekna na. The song entitled Paraan Anak Datay Ubing. Apo datagat nagsikat iti panahon Paraan nga. anak salang ka.
Haan, adati na yun na according to Bobby Gutierrez na nakatungtong ko isuna. Bago na tayo? Bago na tayo. Kantaan yung tuma mo, di kanta ko na. Bobby Gutierrez. Bobby Gutierrez. May sakadagiti legend po ti Ilocano music dahil talaga. Ba't nga, no, isuna tikim mantay din. Apo, apabanganan na kiti papakitan. Anak ano title na di kinantang nga country. Kwapo, A Single Yellow Rose by Naganan? Single Yellow Rose by Donna Cruz. Madimumot amon. Ayan to, Ate Emmy Serrano Padre. Good afternoon, Kenka. Lita Okan is watching from Hong Kong. Arceli Baksa, nagasan daw. Nabasa matitigan ba lang? Mada ito yan eh. Okay, and good AM manong kablawang man ni Jeric Rosendo nga. Naka dong parte aso ko na. Diyos ko, kakaasim, madajay aso. Mark Rabahal pa shout out here in Baguio, DL Electronics Technician. Kitamat. And Cheryl Bautista Valencia is watching together with Auntie Nelly Valiente Mariano Heron. Na ibagal daw kayong kakabsat. And Bebe Coselo Magpagmahal, hello po. Shout out naman po, watching from Lebanon. Thank you po. Si Kamo mangituloy yan. And to adding Venus Caspilian. Naimpagal daw kayo mga idol, pakablaw man ti Ped family nang nangruna kini katugangak ni Manuel Esposo. Dita Rizalunay, tinambagal daw, request ko man si Siwit para kanya da amin. Thanks mga idol from Jillian Espoharts. Good AM po, pa shout out po from Qatar, from Gemma Sahol. Naibang nga pangal daw tayo amin, Uncle John ken Manong GM pakablaw man from Mark Antabigne, hindi kami pinangal daw. Okay, pinangal daw pa iso. So later on, this will be a working live. Mabalitag merienda, uminom, taawamot iti patalastas. Happy birthday to all from Nani Venus TV. Hello to Lola Tessie Gulyaba. Hello Ninang, good afternoon. Ayan, ang saguta man ti kansion det na Ninang. So before we proceed, here's a piece especially dedicated to my Ninang Tessie Gulyaba. Ayan. Second verse natin. Tama. Nasamit arit turo alargaan biag kong bumangon ka kat inat kat indengan temudang as-aso pusok akin ayawan tasiksik laeng tibang arko pakabiyagan o salda tibiyag pagugbukan karayo ingkakat ipangag unoy daytoy puso tasikalaeng biag ko pang ibubusak kakaisunan ayat uray mauyusan tibiyag. O salda tibiyang pagugbugan karayo ingkakad ipangag unoy daytoy puso tasikalaeng biag ko pang ibubusak kakaisunan ayat uray mauyos ang tibiyag nasamit aritep tuho ang argaan biag ko bumangon ka kat inakat indengan temudan as-asok pusok akin ayawan tasiksik na laeng tibang arko pakabiyagan o salda tibiyag
pagugbugan karayo ingkakat ipangag unungoy daytoy puso tasikalaen biag ko pangibubusak kakaysunan ayat uray mauyusan tiriyak kakaysunan ayat uray mauyusan tiriyak